Ka Thomas Jones High Secondary School ba Tome Memorial High Secondary School Jowai ki lahduh haka lumpung elek kai inter-school basketball tournament arjar arpasan bala penyai dak office district sports officer DSO West Giant Hills. Kani kalawan long hadin bagini ki arkin huan kila khurjing job haka jingelek kai final kebala long hakyang nang ba stadium dong mi singi Jowai haka arpasan trik risau. Haba pasha ka jingalek ka jong kishinrang ka Thomas Jones High Secondary School kala job da saw la arpu prapoin ya ka Tome Memorial High Secondary School Jowai. Kat ba na kalyang gikenthei ka Tome Memorial High Secondary School Jowai kala job da sapulai la khatsaw point ya ka JNV School Mukla. Ya ki khusnam shaki kinhun lahduh bat bawan ba ar la sam da Divisional Soil and Water Conservation Officer West Giant Hills District ma lamprang pok tai kum ukong san. Ha ka jingdon lang District Sports Officer ma krobok pasa branch manager Meghalaya Cooperative Apex Bank Umlong branch ma latu nartiang working president WJDSA ma AMH pasa na lor kiway. Organization الأهلي الولائي اللي فكرني كان يسميه يفعل يو جوها إنه ناس الوقت سفلنا إني one school right from the right سمكيا هذه يو إلى إني كم يقي لمن نحصل يو سمكاي فاليوم كان يصير إنسان كان تقول كان كأنه school trial ay sport ng diwa national and summer school competition mahal so contract is usually kamu but India has a group India has a point where lot like is cities that open time to section yang ini kahit point yang pelai and selain Australia sendiri and section itu lalu masuk itu ini and freedom شوف اولا بوينتو سوف هاي امتاه اللي تنقل انا بتقول له هو البوينت لا زي سوف او ام تنقل زي مون فرق وفاء بحثوا اوفيس الفكره شلون يقولوا ما نشتري في جيم ترانسبورت يوم الموديل لكن الترانسبورت الفرق في الشهر اول سوف نلقى في السيره يأي لأنه ما صار ملكة لأنه ما هو الإنسان
Street.